kazi tuzakora sawa. Icyo dusabwa rero ni ikintu cyoroshye, ni ukufasha iki gihugu kugarura tuze n'amahoro, turwanije ibyihebe biri mu gace ka Cabo Delgado, mu bice bababwiye bya za Mueda afungiyeho bagezeyo. Biradusaba rero ko natwe twihuta kugira ngo akazi kihute. Icyo tuzi aduye tugamurusha gukoresha kandi turamurusha training. Muri cyo rero dukora akazi kacu seti tumukubita zitanka fane zimukanga akakupigwa kabisa bila huruma, ashaka kuraswa nta mbabazi kuko nawe niyo gufatara kwica nta magambo menshi ashaka kubabwira. Izi ni ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado aho zihanganye n'ibyihebe byazengereje Mozambique muri ino ntara. Muri aka kanya zikaba zirimo zirabihashya. Ihera ijisho nawe, nimba uri mushyano kanda subscribe. Uhawe ikaze kuri KNDL Docs Empire. Kuraswa nta mbabazi kuko nawe niyo gufatara kwica nta magambo menshi ashaka kubabwira. Kubera urugamba rutoroshye rw'amahina, abantu barimo barahunga muri ino ntara bajyanwa hafite umutekano kugira ngo bahunge runo rusaku rw'amasasu ndetse n'impanuka zishobora kuruturukamo babifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'iza Mozambique.